Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse igisirikare kugaba ibitero muri Venezuela no mu murwa mukuru wayo Caracas no ku bigo bya gisirikare. Nyuma anatangaza ko bataye muri yombi Perezida Maduro w'iki gihugu. Nyuma umushinjacyaha mukuru muri Amerika Bondi yatangaje ibyaha Maduro yaregewe mu rukiko rw'i New York. Ibi nibyo bitero bya mbere bikomeye Amerika ikoze ku mugabane wa Amerika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'ubutita mu myaka ya za 90. Ibi bitero bya Amerika byatumye abaturage b'iki gihugu bakibwoba ndetse bigitangira Perezida Nicolas Maduro yamaganye ubushotoranyi bwa gisirikare bwa Amerika kandi atangaza ibi bidasanzwe mu gihugu. Amashusho yerekanye umwotsi mwinshi uzamuka mu bice bitandukanye by'urwa mukuru Caracas. Umwe mu babonye ibitero bwa BBC News ati umutima wanjye urimo utera cyane n'amaguru yanjye arimo gutitira. Bibaye nyuma y'uko ibihugu byombi bimaze iminsi bishyamiranye ari ni kubera ibego Washington ishinja Caracas byo gushyigikira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Perezida Trump yavuze ko Amerika yagabye ibitero bikomeye kuri Venezuela kandi yafashe umutegetsi mukuru wayo Perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Ibi yabitangaje ku rubuga rwa Truth Social, anemeza ko nyuma yo gufata Maduro yise avanwa mu gihugu n'indege. Nta makuru arambuye yaratangazwa kuko Maduro yaba koko yafashwe. Trump yongeyeho ko ibikorwa byakozwe bigendanye no kubahiriza amategeko ya Amerika. Yongeyeho ko baza gutanga amakuru arambuye mu kiganiro n'itangazamakuru mu rugo rwe muri leta ya Floride. Amerika yari yashyizeho $50 z'amadolari nk'igihembo cy'uwafasha mu guta muri yombi Perezida Nicolas Maduro. Visi Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez amaze kugira icyo atangaza. Madame Delcy yavuze ko guverinoma itazaho Perezida Maduro cyangwa se umugore we Siria Flores baherereye. Yongeye ko guverinoma irimo gusaba ikimenyetso ko bariho gukanya kandi gitanzwe nabo byarimo gukeka kuko bakomando ba Delta Force ba Amerika babinjiye mu murwa mukuru bagashimuta Perezida n'umugore we, ibintu tutigeze tubona mbere muri bino bihe bya vuba. Ibisa n'ibyaherukaga mu 1989 ubwo umutwe w'ingabo zidasanzwe wa Amerika winjiraga muri Panama ugashimuta Perezida w'iki gihugu Manuel Noriega. Marco ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika yateganya ko nta kindi kiri bukorerwe Venezuela nyuma yo gufata Perezida Nicolas Maduro nk'uko bivugwa n'umusenateri w'umurepublikani. Nyuma yo kuvugana kuri telefone na Rubio, senateri Michael yemeje ko Perezida Maduro yafashwe ngo buranishwe ku byaha muri Amerika. Ati Marco Rubio arateganya ko nta kindi gikorwa gikorerwa Venezuela kuva Maduro ubafunzwe na Amerika. Rero yongeye ku bitero bya Amerika byagabwe mu kurengera no kurwana kuba ari bashyira mu bikorwa inyandiko zo guta muri yombi. Bondi umushinjacyaha mukuru muri Amerika yatangaje ko Maduro n'umugore we baregeye urukiko rwo mu gace ka Southern District kumujyanira yo kw'ibyaha birimo umugambi w'iterabwoba n'ibiyobyabwenge, umugambi wo kwinjiza kokayine muri Amerika, gutunga za mashini gani n'ibintu biturika, umugambi wo gutunga za mashini gani n'ibintu biturika byo kugira n'Amerika. Vuba aha bazahura n'imbaraga zose z'ubutabera bwa Amerika ku butaka bwa Amerika mu nkiko za Amerika. Niko Bondi yongeyeho atavuze iby'umugore Maduro ashinjwa. Yongera ati turashima cyane intwari z'igisirikare cyacu zakoze ubutumwa bukomeye kandi burenze bwo gufata abo babiri barega ubucuruzi mpuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Abategetsi bamwe ku mugabane wa Amerika y'Epfo bamaganye iki gikorwa cya Amerika bavuga ko Yashimuswe umukuru w'igihugu cyigenga kandi ko ari igitero ku busugire bwa Amerika y'Amajyepfo. Uburusiya bwashinja Amerika igikorwa cy'ubushotoranyi bwa gisirikare kandi ko giteye inkeke no kwamaganwa. Umutegetsi w'ikirengo wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ati gihangayikishije n'igihe umuntu amenye ko umwanzi n'ubwirasi arimo kugerageza guteka ikintu icyo gihugu ku butegetsi kuri leta ku gihugu. Umuntu agomba guhagarara yemye imbere y'umwanzi agashyira agatuza imbere mu kubyanga. Perezida Gustavo Petro wa Colombia yise iki gikorwa igitero ku busugire bwa Amerika y'Epfo, mu gihe Perezida Miguel Diaz-Canel wa Cuba yavuze ko bari igitero cy'ubugizi bwa nabi. Ku wa kane Perezida Maduro yavuze ko yiteguye ibiganiro na Amerika ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ibitorero hose n'igihe cyose bashaka. Muri icyo kiganiro kuri televiziyo ya leta, Maduro yirinze kandi gusubiza ku magambo ya Donald Trump ko Amerika yari yarashe ku cyambu cyo muri Venezuela cyari igitero cya mbere ku butaka bw'iki gihugu bivuga cyakozwe na CIA. Iminsi mike mbere y'ikiganiro cya Maduro, Trump yavuze ko Amerika yarashe ahantu amato ahagarara avuga ko habaye guturika gukomeye ari bapakiriye ibiyobyabwenge muri ayo mato. Venezuela yasohoye itangazo ko ibi bitero byakozwe na leta ya Amerika. Iryo tangazo risaba kandi abashyigikiye leta bose mu gihugu guhaguruka bakayifasha kuva ku nzego zose. Kuri uru rugero, Maduro arimo gukora icyo benshi biteze, gusaba inshuti ze z'abasosiyaliste kuza kumutabara. Twaguteguriye amateka n'ubuzima bwa Nicolas Maduro wahoze ari perezida wa Venezuela watawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicolas Maduro abonye izuba tariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 1963 avukira mu mujyi wa Caracas muri Venezuela. Amakuru ku buzima bw'ibanze bwa Bwana Maduro agaragaza ko yavukiye mu muryango wifashije. Ise Nicolas Maduro Garcia ari umunyapolitiki ariko woroheje wayobora ihuriro ry'abashawitsi muri iki gihugu yaje gupfa azize impanuka y'imodoka mu 1989. Imbuga zishakirwaho amakuru zivuga ko Bwana Nicolas Maduro
yatangiye politiki ubwo ari umuyobozi bw'ishuri yisumbuye yigagaho, ariko ko atigeze arangiza amashuri yisumbuye ngo ajye kuminuza. Mu mirimo yakoze mu buto bwe yabaye umushoferi wa za tagisi mu mujyi wa Caracas, ariko nabwo akifatanya n'ubuhirimbanyi kuko icyo gihe atwara imodoka yashinze ihuriro ry'abashoferi ariko ritemewe. Nicolas Maduro bivuga ko ari umuntu wakunze kujya muri Cuba cyane cyane agiye guhabwa inyigisho zirebana na politiki no kuba imirimbanye abandi banganaga nawe bo bajya muri za kaminuza. Nk'umuntu washinze ihuriro ry'abashoferi mu mujyi, yaje kurizamukiramo nk'umuyobozi kandi uzi kuvuga ashize amanga. Atangira kumenyekana muri Venezuela ndetse akitebera cyane kuri bya politiki byahuje abantu benshi, aza kuba umuntu hafi ya Hugo Chavez, uyu musirikare wategetse igihugu cya Venezuela. Nicolas Maduro ajya kumenyekana muri politiki byari muri 1992 ubwo Hugo Chavez wari umusirikare yagerageza gukora kudeta ikamupfubana, yarafunzwe. Icyo gihe Nicolas Maduro n'umukobwa w'inkumi Celia Flores wari umunyamategeko waje kuba umugore w'icyo gihe bakoze imyigaragambyo basibira ku rugo rya Hugo Chavez, ndetse yaje no kurekurwa mu 1994. Muri 1999 Nicolas Maduro yaje kuba mu itsinda ryari rishinzwe kwandika itegeko nshinga ryagiye Chavez ku butegetsi, ndetse nyuma yaho aba umudepite mu nteko ishinga amategeko muri 2000, atorwa manda ya kabiri muri 2005, aza kuba perezida w'inteko ishinga amategeko kugeza ubwo yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela muri 2006. Icyo gihe yaje kuba umukuru w'ihuriro rizwi nka Bolivarian Alliance for the Peoples of America, ryari rigamije kurwanya inyungu za Leta z'Ubumwe za Amerika muri Amerika y'Amajyepfo. Kuri uwo mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela kandi bwana Nicolas Maduro yatse mu mubano n'abategetsi bari bakomeye b'icyo gihe batacana guhakana Amerika, barimo nka Muammar wategekaga Libya ku mugabane wa Afurika, Robert Mugabe wategekaga Zimbabwe na Mahmoud Ahmadinejad watwaraga igihugu cya Iran. Uyu mugabo wakoze mu jisho ry'abanyamerika mu myaka y'igi imbere kandi yagombaga kumwivuna uko byagenda kose, yamenyekanye muri politiki yo mu gasongero kw'igihugu ubwo mu mwanya wa Hugo Chavez byanurwanurwaga ko arwaye kanseri ashobora gupfa. Byari 2011 atangira no kujya yigira intebe izindi mu gihugu. Mu matora ya 2012 muri Venezuela yegukanwa na Hugo Chavez nawe utaracana guhakana Amerika, Nicolas Maduro yaje kuba vice perezida icyo gihe, ndetse n'umugore we yari umushinjacyaha mukuru wa leta. Ibyo bamwe babonye ko igihugu cyose uko cyakabaye kirarana muri Supernet kuko byagaragaraga ko Hugo Chavez ari ikibazo cy'igihe gusa yagombaga gupfa igihe icyo cyose kubera indwara ya kanseri yari yaramuzonze. Muri 2012 mbere yuko Chavez ajya kubagwa bwa nyuma muri Cuba, yasize ahaye ubutegetsi Maduro avuga ko ari umuntu abona wamusigariraho kuruta abandi, ndetse anavuye mu gihe cyo gukira ubutegetsi yaburekeye Nicolas Maduro akajya afata ibyemezo ari ku mwanya warifuzwaga n'abatagira ingano bumva ko imyanya yabonye ihagije nk'umuntu utari warize ibya politike uretse kuyobora inyeshyamba no kwegereza abantu bazwiho kutajya imbizi n'abanyamerika. Muri 2013 Chavez yarapfuye, hatanirwa kurangiza manda yari igitangira. Maduro bigoranye mu namajwi byakuruye impaka ariko birangira bategetse nubwo abasirikare batamushakaga. Akigera ku butegetsi yashinje abanyamerika ko baroze Hugo Chavez ndetse akoresha amagambo akomeye cyane muri icyo gihe. Amakuru avuga ko Nicolas Maduro agera ku butegetsi yashatse kunga igihugu, ariko muri 2014 abaturage bajya mu mihanda baramwamagana. Ibyo ko byagize uruhare n'abanyamerika batamushakaga na busa. Kuva Maduro yajya ku butegetsi 2013 Amerika yamufatiye ibihano birimo gufatira imitungo ye yaba iri Washington DC, imushinja ibyaha birimo kutoreza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse no kunyereza umutungo, bitewe n'umubano uhagaze nabi hagati y'impande zombi. Icyo gihe muri 2019 Amerika yahagaritse ibikorwa bya ambasade yayo muri Venezuela. Muri Kanama uwo mwaka ifungura ishami rishinzwe gukurikirana ibibazo byo muri icyo gihugu riherereye muri Colombia. Ubutegetsi bwa Maduro bwaranzwe n'imvururu z'abatavuga rumwe nawe, ndetse mu matora ya 2019 muri manda ya kabiri abanyamerika baramuhagurukiye basaba ko yegura ku igihugu cyamunaniye. Ubukungu bwakubise inda hasi, haba imyigaragambyo y'urudaca mu mujyi wa Caracas. Mu matora yegukanye 2024 nabwo abanyamerika bamusabye kwegura ko bavuga ko yatsinze mu buriganya, ariko nabwo yanga kurekura ubutegetsi. Kuva 2017 ubutegetsi bwa Amerika bwarwanije Maduro bigaragara, ndetse yagahura icyo ko abasirikare bazamukorera kudeta. Muri 2019 ubwo Maduro yatsindaga amatora, Amerika yavuze ko itamwemera uwo yemera nka perezida wa Venezuela ari Juan Guaido wari ukuriye abamurwanya. Muri 2020 Amerika yatangiye gushinja perezida Nicolas Maduro n'abantu be bafi muri guverinoma ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge no gushyigikira iterabwoba. Baramwambaye karabaye. Leta z'Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho igihembo cya $50 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu uzata muri yombi perezida Nicolas Maduro, nyuma y'uko yariye kongera kuyobora icyo gihugu muri manda ya gatatu y'imyaka 6 mu kwezi kwa mbere umwaka ushize. Perezida Maduro yagiye ku itariki ya mbere Mutarama umwaka ushize, ibintu bitishimiwe n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abataravugaga rumwe nawe. Uretse mu mafaranga yashyiriweho ushobora guta muri yombi Maduro, Amerika yanashyizeho ishimwe ku muntu wese watanga amakuru yatuma minisitiri w'umutekano Diosdado Cabello atabwa muri yombi, ndetse na $15 z'amadolari kuwafasha
guta muri yombi minisitiri w'ingabo Vladimir Padrino. Uretse Amerika, Ubwongereza nabwo bwashyizeho impapuro zo guta muri yombi abayobozi 15 bakomeye bo muri Venezuela, barimo abacamanza, abayobozi mu nzego z'umutekano n'ingabo. Impamvu y'ikirgo ry'izo mpapuro ngo nuko abayobozi bashinjwa guhonyura demokarasi, kwica amategeko ndetse no guhonyura uburenganzira bwa muntu. Canada nawe yari yashyizeho impapuro zo guta muri yombi abayobozi bo muri Venezuela. Kubera icyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Melania yise ibikorwa bya Maduro biteye isoni, kuva komisiyo y'amatora muri Venezuela yatangaza ko Nicolas Maduro wari usanzwe uyobora iki gihugu kuva 2013 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 51.2%. Ku itariki 29 Nyakanga 2024 Amerika yabiteye utwatsi ndetse yavuze ko izafata ingamba zikarishye. Wari umunyamabanga w'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga icyo gihe Anthony Blinken yatangaje ko byatangajwe na komisiyo y'amatora ya Venezuela bihabanye n'ukuri ko batoye, ateguza ko umuryango mpuzamahanga witeguye gufata ingamba. Icyo gihe yari yavuze ati duhangayikishijwe cyane nuko ibyatangajwe habanye n'amahitamo cyangwa se amajwi y'abanyavenezuela. Umuryango mpuzamahanga uri kubikurikiranira hafi kandi uzasubiza. None birangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump bafatiye mu gihugu Perezida Nicolas Maduro n'umugore we bajya kubafungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.